abatingon ya program ko attend kagoran ko aro zakhagoran ko batallaska wa namin gaswa dasal ni station khoshak ni station ka inagamana blog in batallaska dasal angko na musam dinagan kana ni akama angagan gen kami akan ni bisepo wala pakko dongode wa mangaran ko kema kasina ni ama nasimang kulaksa Mulaska. Dasal ya Habima Festival. Iya acikan ni bisa ko agan kana bol kana ni mandi kuko zakal kana ni mandi ni kisi kalsangan ko zakal kana ni bisong ya biapo khosak ni biap geraki acuk abri tik ndanga biap bisong dasal ya biap ko namin isong yaha zakai baca kahat bana maga suaya biap anada amri sancinga ya khosak ni biap kago isong khosak sabadi testa proses ko isong dasal jalka aro warangko isong ka te kasara birang gumirang aro gopon song ni biap dibaga mi apa cere mama darang dasini biawarang gapa biawarang ko gola ngaha aro taktungaha aro ba ya isti kalsa nangko na cel wangkalani shalo ontisha zakhalanga bati zakhalanga uno mama kita bagda bewal rangko singa aro nacel nukuna aro nacel ni mandini isti rango je ganda singa nantang sindam anga tau siang gapa nacel ni apa father kanga betel naska dia akan ngomong nacel ni mandi kuca bisa boleh rangko dak rembo ganda ko rembo aro baddo basnaran ko zakhago ram aduri dama dokmandaran ko ganbo ni mana nanti dicikran ko ya zakhal kana ni mormola aro ko wapani khataran ko na zakhal na dokon kana ha aro baya manti dicikran ni dasa ganbo pun kana dokmanda ko kana aro baya dokmanda ko kani nanti wa Dhaka City, Moyamsing City, Madhupur City, Iram City kan aja mana, aro jengote, Ruriram, Iram pun gimana kadang acem, Daud Iram pun ki kadang jarak dahaya, jong buaya aja ni ada zakal gapa, gandung gapa, sendeng gapa bara, aro ba aja ni aku baca, angan kanan yang ngapula pun, Daud ni cak dewaram, contoh gapa pisaran, isang pula kalau molaska. Sobat biap ni de mandi kuko zakal giza ruri ni kurang ko zakal nga unda apa biap rang padonga endi manga bolas ka antam ni kuko doni nga gapan ni kuko zakal na walbo antam ni kupako zakal na gapang kabo araba na asam ni ya program ko gecim na nanti ni adarang anjong Negim na ya program na isong namin getiaha arobaliaha irang na natin bina kita apa sekian sebata makan aroba natin ni pisang dirang kongi mokron kegel aroba ya bimani rasong pangabati kita natin ni abimani aksa potong sokon padar ngayan tau bisop gitu nga ya bisop natin ni abimani namin sansia tu nga aroba natin de ini Gisepo donga apsan bunyi mana nasin dongronga sikang aganan kepa adara aganan aha Madhupur ni mandite apsan donga araba isonte busulsan donga ya kupa ko nasin rokni na joton kagen ansante du komal gutar ki ruri ramte dangsas kurang tukuran nasinte boyang alilon ina gumon hai ansen pusan bunyi mana busulsan bunyi mana ansen dongronga ansen ni kristi kalsan ko nasin mirna araba tuya dasi ambil acuran tak bawa rangko wa notina saljongna nangan nangja dia ko akaru humandai rangko rokniha wanci rokniha orang ko sama araba bewahar ka ama te ina gomol ama kamen rasong sa asarangko masih bisa ko masam dina kana perkamara gomol nawa bon kamu ang abang iri jare akan jano sal na becim mak mandi
yang diubah oleh kursi dong mandirani hansenga dong adang tani gandun semurko ay mana dasarnya festival lo sabah araba je komiti nang pajadal beparang amai songko blongin bertenasta nanti tak gimana nangkep pa biapko hari ona tauba ya festival program ko ada kote aro nang sumutan yang asan sia pon kawo yang ada ko bangkong ko betela ang nasimang pelakon beteli ang yang bisa menggunakan ako inon maksudnya pelakon betela di sunarasong